Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novi video, dobrodošli u jedan radni dan u Blue Shineu. Danas imamo jako zanimljiv radni dan, zato što imamo automobil koji se nalazi iza mene, radi se o Volkswagen Tiguanu. O godini nisam ni siguran, ali stanje auta je alarmantno. 500.000 kilometara skinuto je sa ove BMW petice. Radi se o BMW-u F10 520 dizel automatik iz 2012. godine. 232.000 km, registriran je do 6. mjeseca, kaže, ove godine. Dobije se uz njega 2 seta alu felgi, 17 sola sa zimskim gumama i 20 sola sa ljetnim gumama. Ok, to je lijepo. Međutim, gledajte sad ovo. Car Vertical ima zapis kilometara do 2017. kada ovaj auto ima 616.000 i onda pada na 248.000 kilometara u 11. mjesecu 2018. Pazite, od toga je prošlo preko 6 godina. Znači preko 6 godina. Tad je auto imao 248, sad ima 232. Sad pazite, skinuto je ovdje nekakvih 400 ili, evo da budemo precizni, 370.000 km. I u ovih 6 godina da je auto prolazio po 20-25.000 godišnja, najvjerojatnije da je prolazio i puno više, onda možemo zaključiti da je skinuto preko 500.000 kilometara. Vratit ćemo se sekundu na oglas jer ovdje imamo jednu fotografiju gdje, sad ne znam koliko ćete vidjeti na kameri, ali ovdje se vidi da su prvi brojevi, možemo možda i uvećati, 2, 3, 1, 8 nešto. Tako da definitivno na satu ima skinute kilometre, a kad odemo na Car Vertical možemo vidjeti njegovu punu povijest. Ali nećemo odmah ispucati Tiguana na šta, nego ćemo ići prvo vidjeti šta se dešava unutra. Jer i unutra imamo još jednu jako zanimljivu situaciju, točnije dvije. Nered je, znaš kako kažu uvijek, evo ćemo snimat nered, nećemo snimat nered. Mi snimamo nered. Zašto snimamo nered? Zato što kad je nered radi se, odnosno kad se radi nered je, bože moj, kad se odradi pospremi se radiona i to je to. Nema veze. Ono što imamo ovdje na podu i tamo iz druge strane su dijelovi jednog automobila. Recimo, jako zanimljiva stvar je što je taj auto bio u poplavi, znači bio je cijeli poplavljen, komplet, znači do ovdje u vodi. Tako da taj auto je kompletno rastavljen, dovezen kod nas na kemijsko. Ovi dijelovi koji vidite tu na podu su oprani već na minivošu, onda možete misliti kakvi su bili i čekaju to malo završno pranje parnim čistačem, APC-om i onaj završni glanc. Druga stvar koju imamo ovdje nam je BMW X3 koji nam je na kemijskom čišćenju koji je pri kraju. Možemo vidjeti stanje auta. Doduše auto, da se razumijemo, je bio u jednom onako ok, urednom stanju, ne možemo reći da je bio sad nešto ekstra loš, zahtjevan i tako dalje. Završava se kemijsko i prelazi se na korekciju laka, odnosno radimo na njemu one step, jednostavno poliranje. Dobro ćemo doći u ovim crnim dijelovima lajsnama i recimo na haubi, iskreno ostatak auta, makar i hauba nije loša, ali u dosta dobrom stanju je lak. Na njega ćemo aplicirati i jednogodišnju keramičku zaštitu, evo Carbus, tako da bit će on tip top kad se sredi. Ali ovo iz poplava je malo grublji posao. Ovo tu je fini posao, a ono preko je bauštela. Sad ćete vidjeti šta je detailing. Ovako, šta se desilo s ovim autom? Zvao nas je vlasnik koji je auto kupio, odnosno auto mu je stigao mu je negdje malo prije Božića. I nakon 20-ak dana, znači on je stigao, imao iza ovako nešto malo pljesnivo na zadnjem sicu i imao jako puno vlage u autu koju on nije primijetio. On ga je parkirao na jedno idealno mjesto ako imaš pljesanj u autu, a to je u garažu gdje je onako relativno toplo, vlažno, mračno i na taj način šta je napravio? Uzgojio je gljivicu ili ti ga plijesenj ili ti ga buđ. Pogledajmo interijer ovog automobila. Interijer auta je divan. Pazi, sad trenutno je volan kao ok jer smo ga očistili da bi se ovaj auto uopće dovezao. Inače, auto smo i dovozili mi jer ko bi normalno sjeo u to. Imamo slike volana prije, tako da eto možete pogledati slike volana prije kakav je bio. Sjedala su katastrofalna. Recimo što se tiče središnjeg naslona za ruku, suvozačevog sjedala onako, nije baš da bi sjeo čovjek, jel? Zadnja sjedala su nam
isto takva, isto su, znači, da te Bog sačuva. U principu, koliko sam shvatio po priči su gljivice i krenule od tu, evo kamerman kaže fuj, i krenule tu negdje od ozada. Sad, ono što smo mi otkrili u gepeku su također, ne bi čovjek vjerovao, pljesanj. Ne znam li bi to uopće trebalo dirat baš rukama, ali dobro, ajde. Vidimo na ovoj donjoj stranici ovom poklopcu prtljažnika isto sve pljesnjivo. I ono što sam otkrio, što me baš zanimalo, je ovo. Znači ovaj filc ispod ovog poklopca, ovo je sve, znači ovo je mokro, ovo možeš cijediti. Ovo je baš mokro. Šta se desilo? Na auto je najvjerojatnije rađeno kemijsko čišćenje koje nije dobro napravljeno, odnosno nije auto dobro sušen. Odnosno nije dobro ni napravljeno jer ovo ne možeš baš ovako smočiti. Ovo ne bi trebalo tako močiti. I eto, nije dobro sušeno. Kad imaš vodu hermetički zatvorenu u autu 20 dana u tim uvjetima ili koji dan više, onda eto šta dobiješ. Dobiješ jedan ovakav ogroman problem i onda to nije normalno neko kemijsko čišćenje, nego je onako jedno ekspertno kemijsko čišćenje višednevno, pa eto. Naravno, ono što ja kažem vama često je da mi radimo kemijsko bez vađenja sjedala. Naravno, na ovom autu ćemo ih vaditi jer očito da drugačije ne možemo. I bila je jedna zanimljiva rasprava na temu ovog automobila u grupi Balkan Detailing na Facebooku, gdje je neko stavio ovaj auto s upitom za njega prije nego što su nas kontaktirali. Pa je tamo bilo svakakvih komentara, kao bio je auto u poplavi, vidio sam 500 auta, ovaj je sigurno bio u poplavi. Ne, ovaj auto nije bio u poplavi. Mislim da to prilično sigurno možemo reći jer imamo iskustvo s autom iz poplave tamo u prostoriji do. Nije auto bio u poplavi, nego jednostavno napravljeno katastrofalno kemijsko i ove sve gljivice koje vidite unutra i ta pljesanj je svježa. Dobra stvar je što je svježa, mislim dobra stvar je što se totalno pogrešna riječ bi bilo reći lako čisti, ali ajmo reći lako se čisti, odnosno da se skinut u odnosu na to da je sad to nešto staro ili ekstra razmnoženo. U svakom slučaju, ovaj auto će kod nas biti nekakvih 5-6 dana, možda koji dan duže, pa ćemo eto vidjeti kakvi su nam rezultati krajnji. Snimaj Petre! Kad smo ga Petre snimili? To je bilo prije 1, 2, 3, 4, 5, 6 dana. Prije 6 dana smo ga snimili. Sad nastavak videa. Ovakva je stvar, ljudi. U ovom prvom dijelu sam ja malo likovao, da sam ja odmah znao da je to od lošeg kemijskog i tako dalje. Ali sam se prevario. Tako da ću se sad morat posut pepelom. Uglavnom, i dalje ne stoji ona teza ovih koji su žustro tvrdili da je auto 100% bio u poplavi, to sam na prvu odmah vidio. To sam pokazao na onim nastavcima vratiju. Nego smo imali problem sa panoramom. Ubacit ću vam peko videe koji su se slikali i snimali, tako da ćete moći točno vidjeti gdje i šta. Uglavnom, na panorami, otprilike na ovom ovdje dijelu, iznutra ima jedna bijela cjevčica, ima jedna crvena, oba dvije su od odvoda. I kad smo gore puštali vodu, vidjeli smo da curi, znači curi voda ovdje i ide prema nazad isto, gore. Onda kad smo skinuli, odnosno ovaj dio tapicirunga pogledali, vidjeli smo da na toj prozirnoj cjevčici zapravo curi cijev na prozirnoj i onda se po toj prozirnoj iz lijeva ide prema iza, gore iznad tapicirunga, a ovdje se po toj crvenoj cjevčici iz lijeva ide ovdje. Oba dva odvoda su bili prohodni, znači kad se pušta voda, prvo smo provukli žicu kroz njih da vidimo da su odštopani, jesu. Kad se pušta voda ide stvarno i kroz odvode, međutim tu je na tom nekom spoju negdje pustilo, tako da će to neko sad iza nas morat pripremiti. Dogovor s vlasnikom je bio da ga mi onda dovršimo sve full kemijsko i još smo odradili jednostavno poliranje, one step čisto, eto da ga osvježimo. Stavljena je jednogodišnja keramička zaštita na lak i volan će biti sređen i volan koji je sad u stanju u kakvom je, snimit ćemo ga. Vi ćete imati, dok video izađe, već ćete imati before i after sliku pa ćete moći vidjeti eto da smo napravili jedan onako potpuni makeover auta. Ovo je vjerojatno auto koji je došao u najgorem stanju, izašao kao najveća promjena. Ajmo prvo i kratko o poliranju, recimo snimi Peko slobodno haubu, znači hauba je daleko od savršenog i ne može biti savršena, ove neke
krupnije stvari koje vidite će se riješiti isključivo lakiranjem, neke sitnije višeslojnim poliranjem, neka sredina nekim brušenjem i tako dalje. Ono što smo mi radili, kažem, jednoslojno na cijelom autu, a višeslojno, odnosno i gruba i fina faza su napravljene na haubi, tako je kako je. Međutim, i tu imamo before i aftera dosta od poliranja, isto će vam Peko ubaciti, tako da ćete vidjeti da je zapravo na autu stvarno što se tiče tog poliranja odrađen, kako god on sad izgleda, odrađen lavovski posao. A što se tiče same vremenske trake rada o interijeru, ovako, prvo kad smo makli siceve, odnosno kad smo ušli u auto, makli smo siceve, nakon micanja siceva shvatili smo da je pod u autu mokar, međutim ne mokar, nego kad se stane nogom, kao što možete vidjeti na toj snimci jednoj, unutra ima doslovno 3-4 cm vode. Tako da smo se iskomunicirali s vlasnikom da vadimo kompletne podne tapicirunge, znači mora se skidati kompletan B stup, dio A stupa, vadili smo tapicirunge, vadili smo onu podnicu, odnosno onaj filc ispod samih tapicirunga. To smo oprali i to se ovdje sušilo doslovno 3 dana. 3 dana se sušilo i taj treći dan nije bilo potpuno suho na ćoškovima, tako da smo morali malo i s plinskim topom pomoći da se osuši do kraja. Sjedala smo izvadili, vidjeli ste kakva su bila, pljesnjiva. Mislim da je razlika i više nego dobra, znači besprijekorno su sjedala, stvarno su ispala odlična. Ja sam to i pretpostavljao i da kažem što se tiče same pljesnji, znači pljesan je bila svježa, stara nekakvih 20-ak dana, tako da nije to bilo nešto previše uhvaćeno za same površine. Pogotovo što se tiče tvrdih površina. Na sicevima je već bilo malo onako, ali što se tiče tvrdih površina dosta se to jednostavno odrađivalo. Što se tiče ovog volana, kažem, on je sad trenutno, možeš Petre malo njima tu približiti, da vide koliko je on grub, koliko je i grub i oštećen, ali velim ubacit ćemo jer dok će video izlaziti već će biti volan saniran. Za sutra ujutro snimamo auto sad jer za sutra ujutro ima još nešto sitno finiša na njemu i srediti volan prije isporuke, međutim auto će biti isporučen prije nego što ću ja opet biti u mogućnosti tu snimiti video, tako da ga sad snimamo kad je na, da kažemo, 99%. I naravno, nakon svega toga, sastavili smo interijer, to isto trebalo iskreno i rastaviti, sastaviti, znači kompletno sve kvakice skidati, sunvisore, kako kaže, sjenila za sunce i tako dalje. I kažem, eto, dijagnosticirali smo šta je, dogovor s vlasnikom je da mi sve sastavimo, da sve bude u fullu. On će sad dalje odnijeti na popravak te dijelove panorame i pretpostavljam da će taj tapicirung mijenjati jer se on okolo na okolo svugdje izvisio. Međutim, auto od nas odlazi, mogu reći da sam baš dosta ponosan na ovaj posao jer od nas, stvarno da kažem, odlazi u odnosu na ono kakav je auto došao, stvarno odlazi praktički totalno jedan drugi auto. E sad, što se tiče još jedne stvari, da li će se pljesan vraćati, ne bi se smjela vratiti. Ne bi se smjela vratiti jer smo se stvarno potrudili da doslovno mislim, auto je bio rastavljen, vidjeli ste na slikama da je auto bio totalno rastavljen i stvarno smo izvukli sve, osušili sve, dali smo vremena da i to odstoji, da se znači sve odradi. Kad je sve sastavljeno, vraćeno u interijer, odrađen je tretman ozonom i to dupli tretman ozonom, da tako kažem, da budemo sigurni da se eventualno pljesan nije uvukla, ne znam, i u ventilacije i u neka nedostupna mjesta, nevidljiva mjesta i da onda i taj ozon to sve pobije. To je isto riješeno. I to vam je to. Sad, što se tiče ovog posla, ja vjerujem da će biti jako puno pitanja koliko to košta, koliko si to naplatio i tako dalje. Inače, kod nas kemijsko za ovaj auto košta nekakvih kemijsko komplet 200 do 230 eura. Tako negdje nam je. Međutim, znači imali smo to, kemijsko koje nije klasično, imali smo pljesniv auto, imali smo dovoz automobila jer vlasnik nije htio ni sjedati u onakav auto. Imali smo jednostavno poliranje, keramika je doduše bila na poklon i imali smo eto neplanirano to rastavljanje interijera, znači do sitnog detalja i ponovo čišćenje, sušenje, ponovo sastavljanje. Sve to zajedno sa reparacijom volana 830 eura. Znam da će vas zanimati, pa eto da vam i kažem. U svakom slučaju, baš sam sretan i zadovoljan u principu. Nije da se veselim tuđoj nesreći jer čovjek
nije očekivao da će mu se to desiti na autu, jel? Ali, kažem, baš sam sretan nekako što nam je došao takav auto gdje se stvarno na stanju prije i poslije, znaš, može vidjeti da smo odradili lavovski posao. Neko će reći skupo, ja iskreno mislim da ćemo se napokon prvi put složiti oko cijena, jer je to vrlo, ja bih rekao, korektna cijena za taj posao. Znam da je čovjeka koji ovaj auto posjeduje jedan čovjek za kemijsko odbio, znači on je bio naručen na kemijsko, čovjek ga je odbio kad je vidio auto, i isto tako znam da mi je još par kolega reklo da oni to ni u ludilu ne bi radili. Mi to još uvijek radimo, tako da eto, ako vam se auto upljesnjivi, znate gdje ćete doći. Velim, sutra nekakvo finiširanje, ne znam, brisanje stakla, nekih detalja i tako dalje, sama ta reparacija volana, čiji ćete rezultate vidjeti, odnosno već ste vidjeli. I to vam je ukratko to. Od buđavog Tiguana dobili smo jednog Tiguana, pazite, ovaj auto ne biste vjerovali samo 130.000 km, znači ne biste vjerovali s obzirom na stanje u kojem je došao. Sad je osvježen potpunost izvana, iznutra je tek osvježen, tako da eto, jedan tip-top autić sad u ovom stanju. Prije nego što završimo i odjavimo video, idemo vam pokazati još jedan detalj, ali za taj video ste čak trebali gledati onaj naš jedan prijašnji video. Evo nas na parkingu kraj Škode koju ja vozim. Sad, ako ste gledali neki jedan od naših posljednjih videa, čuj naših, mojih, onih sam snima i montira za pare. Znači, moj video. Ako ste gledali jedan od tih videa, onda ste vidjeli da smo stavili, odnosno da smo radili keramiku na felge. Da vam pokažem rezultate te keramike, ali samo dio rezultata. Znači, ovdje imamo felgu na koju nije stavljena keramika, jer sam stavio na prednju lijevu. Znači, imamo felgu i oplatu kotača, evo vidite kako to izgleda. Znači, nakon nekakvih 10-ak dana, pa intenzivne, mogu reći vrlo intenzivne vožnje. Felga je prljava iznutra, izvana, izuzetno, zajedno sa gumom. Oplata kotača iza, kao što vidite, blatnjava i tako dalje. S druge strane automobila imamo felgu na kojoj je odrađena keramička zaštita i možemo vidjeti da je ona puno manje prljava i možemo vidjeti da je i sama oplata dosta manje prljava. Isto tako stavili smo i keramički premaz za gume, tako da je i on dosta tu čišći. I vidite iznutra felgu. Gledaj iznutra. Zamisli koja je razlika. Izvana je razlika velika, ali iznutra vidi koliko se manje prašine primilo u odnosu na onu tamo. Sad, da mi ne potrošimo sve džokere u ovom videu što se tiče toga, gledajte nas i dalje, zato što ovo je sad prošlo 10 dana, pa još 5 do 10 dana ću pustiti, a onda ćemo staviti auto u praonu i pod istim lazom, s istim sredstvom probati oprati jedno i drugo, pa ćete vidjeti koliko je održavanje s keramikom lakše. Ništa, to bi bilo to od ovog videa. Eto, iako sam smatrao da je to od lošeg kemijskog, nisam bio u pravu. Ovi koji su smatrali da je to da je sigurno auto bio u popeli, također nisu u pravu, a da panorama curi, eto, vidite da je ipak ispalo to. Iako kao ja sam, mislio sam ako curi panorama, valjda bi ovaj prije primijetio, ali dobro, nema veze. U svakom slučaju, riješili smo, Tiguanu smo podarili drugi život. Da se riješiti, sve se da riješiti, do koje razine, evo ovo je recimo riješen baš full 100%, možda ako je baš prejako oštećen ili ako je predugo pljesniv ili nešto, mogu neki materijali otići do nepovratne štete, ali opet će biti bolje, tako da eto, to je to. Mi smo Blue Shine, javite nam se na Instagram Blue Shine Zagreb, a možete i na moj matko.theengine pa ćemo vas preusmjeriti za bilo kakav termin, da li pranja, premium pranja, kemijskog čišćenja i poliranja. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju, vidimo se u nekom od idućih videa. Pozdrav!